August ni sompanga nimina Mizorama video viral mi pakhatin naupua meiche pakhat mi papatniemo aayatam omlaya kutathlak chu thunei tu ten anchui zui meka he poi koina thlenna hi khoya nge ni ti chu tundin hmuna chiang taka riat thei alani lawa heti rol hian Mizoram State Commission for Women chuan thu buai an kalpui tranto ti hriatani he video second somthum bor vela sei hi arab thlake mawangin ngai vena hloa khoi khuwa thlenge ni ti hria chhuwa tumin thunei tu te mai ni lo activist rang te chuan an boi puya thu aronin cycle ta nuai mai ani kha sailulak sailutar darlon khuwa thil thleng angtea soyania saitwal district athlengzo kani ti te arik tak hluai nuwa he thu bua chai thleng hian khoya thleng chiange ni ti chu fin fia thei alani lawa heti rol hian women commission police le child welfare te ba ka akai hnoya mala thei tu rang te chuan anum zui zela district pakhata mala tu te soidanin kan district ami ni MT chu vc rang te hnena kan zot kwalin bengwar lo chua turin kan cha district dangpoin an huam chhunga mi niem ti hriat tumin ma an laboka hriat chuawat kan be sei ati mi pakhatin kutathlak chungchanga hian social media thu athangna sa hlea athenin meichia hi awi rea chuwangin apasal hian kutathlak ta tia soi anom hnu loka uire ni love meichia hian zurui thina chuwanga kuthlak ta chu ni tito kanom ve boka kutanin thlak lai hi video in mi pakhatin alola a mi pakhat chu abula athu boka hetia kutanin thlak lai hi anlo thlira hei hian demahlo hlea nupa in kar boina nia chuwanga inrol du lo nia soite aom boka khoi bernge thudik ti hi achiang lo thil chiang ero chu he thil thleng hi Mizoram State Commission for Women chuan an ngai thu tak hlea voin khan order an ti chuaka poi khoina video a hian mizo trong manania Mizoram chu ngei thleng nia ngai theiani a video langchin ba ka hian thil tam tak meichia le naupangemo no senemo chunga hian kutin thlak na le hleilen na dang a thleng ngeya ngai theiani anti hetianga insoi sakna hi Mizoram State Commission for Women Act sang ni le pali section som na hnuaya subsection khatna close din commission hne na thu nei na apek man theina tura chuan an hmangta hei hi meichedik na chanvo ra be na te danin meichia te hmaso na le intluk tlan na ahum zo lote harsat nan towa puitu emo anom lovin commission chuan thu boilut kherlo ma se poi khoina athleng ngeya thu boya ziak lut heyang tia thu neina an neyani video viral a hian meiche nau polaka hian meiche za omna le dikna chan vo ti borban na nasatak athleng nge ni in commission chuan a hria nun rong taka kutin thlak na pet tlole thingfa ka vuak na te athleng nia langte nau pangpoi soilo chunga torna athleng nia langte hi rang taka chui chian ngai nia hrein hei hi sumoto cognizance lak ngei theina tura commission chuan anga ya Mizoram State Commission for Women noya thu boyan jiak luta Women and Child Development Department chu achui tu turan ne commission chuan he video a lo lang hi rang taka chuiani theinan le atak ngeya athleng ani chuan poi khoi tu hi arang theyang beramana dananga remna pe kani ngei theinan theitop chuwa mala turin state police te abeseya DGP chu atrulanga mala turin ariatir heba ka hian police te malak na chin kim changchu he order ti chuatranga nisari chungin commission hi ziaka riatir turin DGP anbesei boka he video lo lang meichia le afa chunga hliam le na torna thlengo mani chuan annu fadin mun kim changle an hliam torte enkol zuiani dan kim changchu commission hne na report pek tura hian tel turin anbe sei bokane
MSCW in order ti chuwa tarlan ani danin poi khoina hi meiche chunga athlen non to lo nan sarkar thu nei tu rang rang te chu anma ni zone thewa theitop chuwa mala turin commission chuana beisei boka abik takin the Protection of Women from Domestic Violence Act sang hile panga hnuaya protection officer le service provider zong tepo anma ni huam chung thewa in chung khura meiche chunga leilen na thleng pal thei veng turle chutiang thil alo thleng ani chuan dananga rangtaka malak zui ani theinan theitop chuwa mala turin commission chuana beiseya a thei china protection officer le service provider te chu khotlang roi tu local council emo village council te YML MHCP te ne na mumal zo ka tho ho dan kong zonga in chung khura meiche chunga leile na thleng pal thei venani theina na thranem ngai taka thok turin commission chuan abei seitlatani tian tarlang hetianga meiche chunga leilen na athlen changin achan chu engpo lo ni se abul hnaya lo om mi tu poin poi khoina nasa zo ka thlen lo nan rang taka mala ngal zel turin commission chuan Mizoram mi puite angena meiche om nem zok leilena tuar tu te hi clearly mailova an kiang hnaya lo om ten lo chan wat zel turle poi khoina thleng reng chu thu nei tu te hne na rang taka riat tir ngal wat turin mitin te beisayan ni anti Women Commissioner hian office hun chung chuan meiche chunga poi khoina le leilena thleng reng chu riat tir zel thei ani boka Women Helpline emo Women Police Station ate po riat tir wat thei ni se antia anmani biak po theina hi video description a tarlan ani e commission chuan he video mu nuam lo tak hi social media tarlan zui ani zel lo nan video call tu zong sarkar thu nei tu te ti lo chu delete ram turin an nge na thu boy hi cholkar khat nuwa an ngai tu le don ani he thil thleng hian soizui hlo anga in he thu bo chai thleng hian chuizui ro chu a har deuh thung nina langa a video la tu tele thil chin chang hria te chuan khoi hmuna thleng nge ni tian soi chuak thadu tlat lo ni in thu dona chuan a tarlang social media tangin he thil thlenga hian kut thak tu hian dema hlo rolin theltum lova lo clear tu te chuan deman kai hle boka manlai mi zonu na chuan nu pain kara tu ma anin rol thadu thin lowa ma se tu nai ro chuan meichia te dikna chan vo chu danina hum hala danin dikna apek te hum hal sak chu anbula lo omte mo phurna ani lo na tur om love anti ve mek bokane anin ti boy chan chu engpo lo ni se poisoi lo no sen khati tak maya thabara aom te kha thil thleng en ti hreom tu ania video muzinga zanin chu kamuta tuidon lo hle mai ti pha te anom nok bokane